datang yang mulia ke Aceh. Nice meeting you. Thank you. Welcome to Aceh. Thank you. Thank you very much. I'm Danny, I will be your interpreter. Okay, Thank you very great. much. We will start now. Yeah, okay. Yeah, we have three for the assistant. I'm assistant two. A second, special for the development and economy. Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stepan de Locker, mengaku terkesan dengan cita rasa kopi Gayo Aceh. Menurutnya, kualitas kopi Aceh yang ia nikmati selama di Banda Aceh sangatlah berkualitas, dan ia juga tertarik untuk mempromosikan potensi Aceh itu. Hal itu disampaikan Stefan dalam pertemuan dengan tim pemerintah Aceh di ruang rapat Gubernur Aceh Kamis 27 Februari. Selain itu, Aceh juga memiliki potensi pariwisata yang menakjubkan. Ia berharap pemerintah Aceh dapat melakukan sejumlah program dan strategi agar Aceh dapat lebih dikenal oleh dunia. Menurut Duta Besar dari Belgia itu, kondisi Aceh saat ini sudah berkembang dan memiliki banyak perubahan baik dari segi pembangunan maupun keamanan. Dalam kesempatan itu, Dadek juga menyampaikan kondisi Aceh pasca perdamaian. Ia mengatakan, berkat dana otonomi khusus atau Otsus hasil perjanjian damai konflik, kemiskinan masyarakat Aceh sudah menurun signifikan. Meskipun demikian, ujar Dadek, kemiskinan Aceh masih harus terus ditekan, sebab persentase kemiskinan tersebut masih berada di atas persentase nasional. Akan tetapi, lanjutnya, dana Otsus yang diandalkan Aceh untuk menekan kemiskinan itu akan diakhiri pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang. Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh Mahdi Effendi mengatakan kondisi keamanan Aceh saat ini sangat baik. Berbagai program pembangunan pun dapat dilakukan dengan lancar. Untuk merawat perdamaian Aceh, kata Mahdi, pihaknya melakukan program edukasi tentang pentingnya perdamaian bagi masyarakat dan generasi penerus Aceh, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. So I'm the Belgian ambassador to Indonesia. This is my first visit to Aceh and to Banda Aceh. Yesterday, I paid my respect to the victims of the tsunami, going to visit the tsunami memorial, which is a very emotional place for the reasons that you know, because the whole province, many people and families suffer from that and are still suffering now. Belgium has been trying to help on the rebuilding of Aceh at the time, and will do so if, unfortunately, tsunami strikes again. We did it also in 2018 when tsunami struck Sulawesi in Palu, and there again, with our European friends and colleagues, we also tried to help. So this being said, Aceh is a province full of potential, human potential. You have extremely friendly people. You have the best coffee in the world. You have beautiful beaches and beautiful diving places. Use that for the future, because this is good promotion. And be tolerant. A tolerant society is the basics for development. Thank you.